The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marina News FM Management and staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o makapawala o problema o sa pangiluang gihula. Tune in na sa Marino News FM 106.7. Sisid na! Pak! Oh, wow! Oh, diba? Wi. So, masam ni mga adjust na guba naman ni joke. Easy. Hello, good morning, may buntag. Wow, close neck. Murang na chikinini. Di ka lang. Di ko ginawa, oy. Hello, my buntag. Happy Thursday. It's a Thursday morning. O siyempre ang panahon. My buntag. Buenos dias. Assalamualaikum kanyukatan. O siyempre, God bless Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Okay, wow. Napatawa. O, siyempre. O, diba? So, I'd like to welcome our college president, Dr. Roy Valesco. Hello, Yes, sir. Welcome to GSMST. O, mabisita sa karon. Di ba? Punit din ang sadula. Correct. Mari siya karon. Mari siya nako. Akong isumbong ng mga sip-sip. Oy, joke lang. Oy, boss. So, buta na si Sir Roy, ha? Di ba? Akong isumbong ka na mga hardworking. Yatapulan na yung nako. Joke lang. Oy, di ba? O, trabaho lang. Nabuhi. Siyempre, good morning, may buntag to all teaching and non-teaching person of GSM. Tamang pilagay sa Jante. Happy morning. May buntag, Zamboanga City, Zamboanga, Peninsula, Luzon, Bisaya, Sub, Mindanao. Kabalo dyan na si Roy Ogunsa ko na. Joke lang. Pin po dito na yun. Ginawa ko. Ikaw na joke kay mo, kay basta mo. Nagaling mga tumutuman ito, apiktar mo, tinuod siguro, no, joke lang, happy lang. Basta enjoy lang, trabaho lang dyan ang tanan. Siyempre ito mga soking, mga tricycle drivers, siyempre kuliglig, gabal-labal. Happy lang dyan, correct, o diba? Siyempre, wow, live na live, karoon sa akong Lando Bisaya nga FB, wow, happy morning lang. O siyempre, i-replay ang among live sa among page, ang 106.7 Marino News FM. Wow. Check corrected by, o diba? O. Very much. O siyempre, good morning, may buntag. May buntag sa bisa ko mga FB friends. Wow, si Jill Garcia. Wow, si Nong Mandy Balabag. Si LG Umbang. Shout out, sir. Si Connie Dublado. O si Glenda Osin. Wow, good morning ka na tanan. Happy morning. O, diba? O, siyempre. Good morning, may buntag atong mga soking karinderya. O, diba? Atong mga janitor niya. Atong mga baggers, mga homeboy. O, mga chickboy. Happy morning, maayong buntag ka natong tanan. Wow, pagkanila kayo. O, siyempre. Happy birthday sa among OIC College President, Mr. Roderick D. Trion. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
birthday. Live what you want and want you what you live. Ang isa bang isa? What? Oh, ang isa Sigurado ba kayo? Oh, check corrected by. I would like to greet you a happy birthday and I wish you the best of everything. Diba? Nasa kinabay. Wow! Okay, so once again po, happy birthday sa among OIC College President, Mr. Roderick De Trejo. Punitin ang sa Madam cedula. Vice President for Civil Affairs and Services. Well, good morning. O, siyempre, last shout-out, si Rex Flame, diba? Mr. Regan Sitoy, ang atong head sa Student Admission and Scholarship Office. Well, good morning. O, ang iyang, assistant na si Robany Cago, mga Cago family sa Tumaga. O, si Abs at Chula. Wow, good morning, happy morning. Siyempre, good morning, Miss Maripe Villafranca. Good morning. Ang atong Director sa Public Information and Communication Office. Yan si San Wilson Benetes. O yung mga anak, yan Isabel. Wow. O siyempre si Ding Rosalios. Wow. Mami Felicitoy, Andoy Asien. Diyan sa Malakawit. Happy morning ka natong tanan. Wow. Si Adsar Usman. Good morning sa mga Bisayas. Good morning. Oh, wow. O siyempre, birthday po ni Dr. Benjamin S.A. Miguel. Happy birthday, Sir Benji. Happy birthday. O siyempre, sa akong amigo, Sir Dindo Garcia sa Southwestern University. Akong friend sa birthday po niya karon, di ba? Oh, yes. To you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. I would like to greet you a happy birthday and I wish you the best of everything. Talawa. Ay, hello. Shout out. Happy 66. Wow. Happy 66th birthday. Ingon si Adsar Usman. Nasali is watching. Wasalamat. Ingon si Adsar Usman. Happy. Shout out. Happy 66th birthday. Sir Benjamin Miguel and also to Sir Roderick Trejo. Ingon si Adsar Usman. Wow. Og syempre ay kalimot sa itong mga incoming katong nag-register no. O ang atong exam ha, sa college admission test every Saturday 8 o'clock. I-bring lang inyong screenshot sa inyong registration application number. O ang mga requirements, ang PSA. O diba, o ang inyong card. O photocopy lang. O diba, o 2x2 picture. O ballpen. O naipapilit. Ala pa da glue. O lapis. Monggol number 2. O diba, nasa kinabuhi. O wow. Pag kanindot to kayo, gikan na siya sa head sa Student Admission and Scholarship Office. Mr. Regan Sitoy. Hello, good morning, my buntag. Dr. Silver, good morning. Good morning, atong Vice President for Academic Affairs. Sir Joseph, good morning. Good morning. Dr. Casarin Chong, good morning. Captain Marnet, apit ang atong College of Maritime Education. Captain Bruno Lorentes, sa Salon, happy morning ka natong kanan. O siyempre, diba, Dr. Alma Frida Labos. Wow, red carpet daw. Ang CMT karon ang din sa College of Management and Technology. Ay, red carpet. Oy, mobisita ang atong presidente di. Oy, ang sa Marino. Wow, dili lang red carpet. No carpet. Siyempre, good morning ulit may buntag, Dr. Libertito, ang atong Dean sa College of Fisheries and Marine Sciences. Wow, good morning. O, siyempre, good morning, mayong buntag. May buntag sa akong pinalangga nga Dean, o buotan akong Dean sa College of Education and Liberal Arts, Dr. Arman H. Lee. Good morning. Ma'am Pilarmino, Ma'am Fernan, si Ma'am Ando, si Ma'am Toribio, happy morning. Sir Ortiga, happy morning. Abia Santos, Dr. Dave Bernardo, happy morning. Wow, pagkanindot. Mothers, Dahay, good morning. O ang tanang mga Ilongga diri sa Zamboanga City. O, di ba? Maayo gid nga buntag ka natong tanan Ano ba gid? ano ba gid?
Oh, ayo-ayo jud mo sa inyong pagpanaw ha. Kay di bang magpanaw di mo maayo madaot jud mo. Oh, hindi ko na ako mabaton gid nga ginahambal gid mga agi ka gid. Hoy, hambal kay nga naman bin energetic magayod ko. Energetic pa sila no Bisaya, syempre. Kay naga-power max mangayod kini. Oh, di ba? Power to the max. Hello, my friends. Si Jusutan. Hello. Hello, ma'am. Kumusta? Di ba? Oh. Na, high energy, George. Syempre, high energy. Kay naga-power max man. O, syempre, Kotes artista. Kay naka-spoon max man. Wow, di ba? Good morning, Lando! Bisaya, have a nice day! Ngon si Ma'am Jusutan. Oh, siyempre, Ma'am, alive na alive and very healthy. Siyempre, tumatagal talaga tong high energy. Dahil naka-power max, ma'am. Oh, diba? Wow! Tatagal ka ba? Power max. Oh, diba? Oh, night coffee, eh. Oh, diba? Capsule. Diba? Wow! La. Oh, gamit na. Hello, good morning. Oh. Yeah, hala. Kanto ben sa. Okay, kanto ben. Itanong to dali Inday. Kay bao ba ka, Inday, nga ikaw ang bugtong itik nga nagkapakapas sa malapukon kong dughan. Og ikaw ang tingting nga nagabagting sa kong malaway nga kasing-kasing. Og saksi ang mga unggoy nga naglangoy-langoy kilid sa gunoy sa kong gugmang ikaw radyo'y gipangandoy. Ang problema, Inday, kung muhangtod ba dyan ka, tatagal ka pa ba? Gusto kang tatagal ba? Mag-power max na dahi. Diba? Happy morning. Hello, good morning. That's a Princess on Fast Food. Happy morning. Oh, diba? Happy morning ka. Natong tanan ingat-ingat lang. Wow, pag kanina ka. Ayo. Oh, diba? Hello, Ma'am Dice Wise. Rodel Cosalim, good morning. Sa Prince Lechon. Wow. Si Ate Faith, Eileen, Henry, Marvin, and Master Chopper. Si Kuya Ronel. Happy morning lang. O, kato mga soke. Wow, si Jerry Garcia. Happy morning. Rapi Guanzon. Wow, Yeng Pedro Kanukutan. Oh, wow, ingat-ingat na. O, syempre, akong pinangga. Always, salamat to kayo sa imong ipadala karon. Hello, salamat kay Mami Arjen Pahardo sa Skybox Coffee. Salamat to kayo, Mami Arjen. O, sa Ate Chanda Ebon Pahardo sa Batchoy. Ikan sa Sabanas Batchoy. Wow, pagkalamit to kayo. Check! Sa Manas Batchoy. BGGMP, diya sa Upper Dulyan. Na'y matcha, na'y kape Americano. Siyempre, diba? Ang lamian dyan, walay makatupong sa kalami. Ang Batchoy nandiyon siya sa Panas Batchoy. Wow. Siyempre ito mga soke. Wow, best friend plus LDR. Yung anak na sa Dakon Belenson sa Ricodo. Ativit Final Family. Diya sa Yala. Siyempre good morning mga Tulyog Ilongbaring Family. Happy morning diya. Ate Mercy Ilongbaring sa Mampang. Siyempre good morning Madyos Dahay, Jodjay, Tiban May Kodawin Tumanda. Jody Balome, Sebastian, Don Jula, Real VR. Wow, si Joven of si Vincent, tapi mo. Kanta sa ko. Kanta ta, panindot ni. Paborito ni Mr. Rick kasi ito, ni Mami Tilde si Toy. Og ni Mother's Day, Juwardahay, diba? Paborito nila nga kanta. Og sa tanatong mga Ilongga diri sa mga sede sa mga personal, Luzon, Visayas, Mindanao. Diba? Ano ba, Gib? Yeah. Nakita ko ron ang akon mga
amiga, mayad na ugali kabukot suklada. Simple mamayo pero may pambato, mahugdang maghuyom, manamikon terukon. Sa andang balay ako nagpamasyal, napanlilagan ko panimalay may respeto. Rugto ko nakita ang andang pagpalangga, amudayang babay an akon ginapangita. Ang probinsya ng gwapa, manaya-naya. Ang probinsya ng gwapa, mapinalanggaon pa. Ang probinsya ng gwapa, kay masaringan ta. Ang pagigugma, giguna na ako nga warat pagduha-duha. Abaw Noel, mo pasensya ka. Hulat-hulat kaw kay ako bata pa. Ang probinsya ng gwapa, manaya-naya. Ang probinsya ng gwapa, mapinalanggaon pa. Ang probinsya ng gwapa, kay masaringan ta. Ko ang naghulat nga pito ka tuig, nga ako pagasab nun kay ulay nga taga bukid. Ginpamangkot na ko kay kami nagkita, andut ka diyakaw lang ay may banaron ako. Ang probinsya ng gwapa, manaya-naya. Ang probinsya ng gwapa, mapinalanggaon pa. Ang probinsya ng gwapa, kay masaringan ta. Mamangkot, hindi ka mamaaw. Yung ginoo ko, di ba? Oy, ginoo ko. Hala, pambanaw na kamo. Hala, pagkaon na kamo mga tinugong diya, mga ragsikid. Kalamit kid bro. Ang probinsya ng gwapa, manaya-naya. Ang probinsya ng gwapa, mapinalanggaon pa. Ang probinsya ng gwapa, kay masaringan ta. Puerte gid. Meron ka 10,000! Wow! Salamat kay kanamit gid bro. Ito ragsoy ka gid. Good morning my buntag diya sa XYG po da. Happy morning diya sa Porok do sa Buda. Happy morning. Og lam na good morning my buntag. Auntie Albert Papangko, Uncle Edward Papangko, mapiyang family good morning. And Mamili Salapinya, happy morning. Og siyempre good morning my buntag. Sir Mayo, Jeff General, happy morning ka natong tanan. Anali Gakang, Ryan Gakang, Diyos Gakang, yung masilingan na sa tanan si gusto. Happy morning ka natong tanan. Ingat-ingat lang, Siyempre, good morning! That's all of justice. Good morning ka nato. Good morning ka na sa Bisayaw at mga Soke. Wow! Sa Magay. Hello, Uncle Winwin na sa Bagsakan. Mga Enriquez family. That's stall number 13. That's Santos Market, Hamja, Eatery. Happy morning ka nato. Wapa. Hello, good morning! Di ba? Good morning, my buntag. Sir Paul and Mom Christina Castro. Wow, good morning. Good morning, my buntag na sa GNZ Tailoring by Castro. Happy morning. Pamela kay si Chico and your family. Happy morning. Labi na sa Olutanga. Ang mga dahay, magtolyo na sa CI. Happy morning. Ito masuko sa Ipil. Happy morning. Kanatong kananingat lang. Wow. Densyo, nasa ZNG, si Jake, happy morning, Papa Chico Bichino, John Malin, sa Bagundol. Wow, si Auntie Lord Pao, si Kuya Long Hair, basta ZNG, Tailoring by Castro. Hala, patay na tag mga uniform, high school uniform, mga
Pulido jud kaayo, wapag kanindot jud kaayo, di ba? Wow. Og syempre, good morning may buntag sa Isabela City, Lamitan City. Wow, the whole Isabela City, Laminaw. O, di ba? Oh. Syempre, good morning dahil sa may Merkado. Happy morning lang, Jod. O, syempre, sa balay Balono dahil sa Begang. Sa Peace Pigulayat, balay Balo. Happy morning, Kuya Roel Malahon, Ron Cross, Limba, at natin Paisol. Dumig Tarusa, mga Tarusa family. Happy morning po. Wow. At kanindot yung tayo. Siyempre, good morning, may buntag. Oh, Ma'am May Omar, Mother Blood Trio, happy morning. Jalumadong family, Ma'am Danal, yan, happy morning ka natong dala, ingat lang. O siyempre, good morning, Sir Eric Valneva, Ma'am Norma Belo, good morning, Sir Kim Masagas, Sir Masagas, Ate Olive Brujas, Miss Charles Daya, Ate Palilya, Darwin, Ate Van Magoda, Tumenda, happy morning. O, Mami Dana Padalwin Apaw, o, diba, Madam Chong. O, si Makoy, happy morning ka natong tanan, o, diba, o, pagkaninot ko tayo. Hello, good morning, may buntag. Atong masok kay Rafi Guanzon, Adela Molina, o si Abing Climar, kay Ostamina, o katong masok kay mga Vulcania Sing Shop, diya sa Tumaga, o padulong sa Forest Lake, wow. Okay, maplat niyang kuan, maplat niyang forlon. Joke lang! Oh, siyempre, good morning, Sir K. Matilano, diya sa Lonsoran of Tennis Club, Sir Bukos Subal, happy morning. Wow! Sir Ken Pilarmino, Sir Morales, Sir Bajang, Sir Tony, Sir Tito George, happy morning, Sir Jing Alvarez, good morning. Oh, diya sa Lonsoran Lawn Tennis Club. Wow, good morning daw, koreko. Wala na. Oh, diya na pa di ayaw. Kanta na ko. Ginom kanaga magkanta. Kailangan ko magkanta naka Power Max. So, medyo kayo last kid. Ano, jackpot. Oh. Hoy, Kuya Regan, kay ipamaulan ta gabi sa tong dula, Ginoo ko, Power Max na. Di ka na kanta. Kanta ta, maninindot ka noon kayo. Yes! Pagkanito kayo, hello, good morning! Sa Riondo, Tomas Langit Divers, Kuliglig, Habal-Habal. Kulitin ang happy morning, ha? Oh, correct. Ano siya, oh. O, siyempre, diya sa Divisoria, diya sa Santa Catalina, diya itong mga soke, ingat-ingat lang, oh. Wow! At kapila lang doon sa akong kuhan, ha? Ang sapa-sapa dito sa may talamnanan, ang turagsoy nga akong nadakpan, kinihimo kong nga linagpang, nag-abot ang mga bisita kabarkada ko sa inuman, linagpang kung nga turagsoy amon gisumsuman, linagpang kung nga turagsoy sa sabaw nagalangoy-langoy, kinlagtan pagit sang kinamos, pinamalhas ikan sang higop, ang siling sang nakatilaw, sampat git ang timplada mo, linagpang nga turagsoy kanani kitro. Pagkatapos namon sang kaon, linagpang kung nagbati, may nagadihal, nagasiyop-siyop, kay ang bibig, tamagi kahapdi, may nagatulo ang luha, nga wala naman sing kasubo, tungod sa turagsoy, nga akong linagpang, tamagid kakahang, linagpang, kung nga turagsoy, sa sabaw, nagalangoy-langoy, kinlagtan, pag-isang dinamos, pinamalhas, ikan isang higop, ang siling, sang nakatilaw, sampat gid, ang timplada mo, linagpang, nga turagsoy, kanamit gid bro. Wow!
Rock and roll! Inakbang kung aturag soy sa sabaw nagalangoy-langoy kinlaktang pagkisang kinamos pinamalhas ikanisang higop ang siling sang nakatilaw sampat gid ang timplada mo linagpang ngaturag soy kanami kitro ang siling sang nakatilaw sampat gid ang timplada mo linagpang naturag soy kanami kin pro Ang sarap po, tol. da puerte Jawan grabe mabuang ko bayot nandiyan di ka na ba dyan hello, good morning, may buntag, Ma'am Pelis Sagosa na itong college. Good morning. Mami Mas Santos, good morning, Abi, si Abi si Mac si Nitz, happy morning. Emma Paplona, si, may morning, si Beth, o si Merce, happy morning. Ma'am Ellen Paragas, good morning. Dr. Ivan Reyes, tong Vice President for Admission of Finance, good morning. Oh, syempre, good morning. Good morning, diya sa may, atong masuki sa Hall of Justice Cause, diya sa may Plaza Pilar, atong mga tigtindag kandila, happy morning, atong mga tourist police, good morning, ma'am, Ate Vicky Dyson, diya sa South Cumbel, happy morning, Captain Guiz, happy morning, huwag lang itong mga suki diya sa Camp Abindan, diya sa Mercedes, happy morning kanatong tanan. Good morning, sirs and moms. So, wow. There's a Thursday karon. Hello. Oh, di andama. Hello, good morning. Ma'am Ellen Capancio, good morning. Oh, di ba? Ingat-ingat lang. Oh, syempre, good morning. Happy morning. Ma'am Pia, Luna, happy morning. Si Anton Gregorio, Maso, good morning. Noel Gola, happy morning. Victor Mershop, Dan Ramirez, happy morning kanato. Ingat lang. Wow. Siyempre, kay Webes ka ron, kabalumi ang giuhaw mo sa mga musika Bisaya, giandama dyan mo Uncle Ruben, ala akong mga anak, hello, si Kyler Keke day, ang maapo ni Sir Eric, Ma'am Norma, Kristen, Ma'am Cedric, Sir Clyde, happy morning ka na ito, tanaw. Hala, siyagit na akong mga anak, shine bright ko Diyos, ay siyang tantan, kaya ilambay, bulan, ilabyog na, ni Uncle Ruben ang mga musika Bisaya. Regine. 1, 2, 3, let's go! Marina News FM. Sisid na. Sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Sisina. Ay, di ba awa-awa, Regine. Unsa man na uban diya, okay pa ba? Nandiyan nag-text na ko. 50% kapoy, 50% kapoy lang gihapon. Gitunga lang daw niya. Kujawan, di ba? Uy, di ba ka nang ano? Tinao ka nang... Tinoodyo ni siya, tinoodyo ni siya. Kanang i-control ni mo imong kalagot ba, po? Tinoodyo na siya kanang i-control ni mo ang imong kalagot ba, pero ang imong facial expression kay murag na ay subtitle. Kuyawan, di ba? Gikontrol mo imong kalagot, pero Ginoo ko ang imong expression ba murag na ay subtitle, di ba? Napo di dapo dire maglibog ko Sir Lando Atias daw. No, atias daw wala gituhan ba? Atias daw pero nagkakaon og Angel's Burger. Kalain ba atias no tapos kakaog Angel's Burger? Kulila dyan.
Ako nang balikon, oh. Oh, reklamador kayo nga init. Suda, oy. Oh, reklamador kayo nga init. Oh. Naiuban mga teachers sa reklamador kay init. Oh. Ilisan din ninyong tree planting ang research. Ilisan daw og tree planting. Ilisan og tree planting ang kuan. Oh. Ilisan og tree planting ang unsa ni ang research mga ipa. Oh. Ay! Di ba na sa kinabuhi? Oh, di ba na? What? Oh, wala na kumaon ang kuan ang gaon. Kuya Juan taani. Og siyempre ani nato kapalagan ng walang Huwebes na Huwebes. O Marso 6, 2025. Ay, Ginoo ko mabuang ko bet atong kapala para maugwan yung kapala Ginoo kami boys kan yan pantang Ginoo luwason mo Ginoo ka man dili man ta magkalikan og dili man ta ang panahon ni ko man ikaw man ko ano ta kanilo sana ikunin ka na ni Lord. Oh, wow. Murag si Madam Landing ang iyang uwi ko ang iyang costume murag kung ano ka lang kung Kudyawan, happy-happy lang, di ba? Nang sige na buhi. Unod, bukog, unod, bukog, unod, kadugay, ba ni mag-open? Kudyawan. Dili pa, di ba? Wow, sosyal. Sosyal akong kuan bin, Sosyal din akong, wow! Wala ma-balance. Kana balance ang kuan, di ba? Wow, sosyal, di ba? Guwapa kay ko, murag kwaon ako ni Lord. Hoy, alis na medyo imong i-feel mo alis na medyo you're pushing yourself to stop karon. Ginoo ko ba assure kano sa imong maasar karon? Ginoo ko na medyo dili mo unpleasantly forming a link with, di ba? So warning lang patamantal jo ka aris kay magdili maayo mong adlaw karon. Ay pagpalabi kay ulan-ulan ra ba para sa imong gumasa sa gugma ka resort ginoon lisod sa kayo nimo kano aris lisod ka nimo pag-istorya karon with your lover with your partner kun adlaw even if you are loyal kanila ginoko you seek to negotiate emotions with each other other out of childishness so ay nagpabata-bata diha bata na jud ka sa imong karga ba nimo karon. You might already have a leg up karon sa mag-competition in your sector karon aris. Banta lang jud ka. So you might also be able to move from one boss to another. Di ba? So masakay kag jeep, bali na po kag laing jeep kay boss man. From one boss to another sa imong karita ba sa imong trabahoan. Joke lang, Aris. Para sa imong palaw sa makaron. Na mga health issues karon nimo Aris, no sourness, na kay mga digestive problems karon. Bata-bata dyan, hair loss, ko maupa, makalbor so ka Aris, bata-batay. So imo recognize lang na imo you have a bad nutrition karon. Medyo manay mga issue karon na ingat-ingat na para sa imong pinansyal karon. Today is the day to formulate a strategy karon about sa expanding, mag-expand sa imong company. Manay maka-attract for a far wider demographic with your goods and services. Wow, Aris. Wow, Aris, widening. Pilay porsyento dia sa construction, Aris. Oy, pila Aris. Diba? Oy, Tauros. Aris, pilay porsyento sa wider. Magharap po tayo. Aris, oy, kanang Tauros. You tend to keep their mouth shut. Karon, imo sa baylo mo karon. The responsive moon encourages you to share your realities. O kung sa ka ay palabi Tauros, ha? Guys, inspire you to be open in your consciousness. Open unsay mo. Para sa imong gumakaron. Ginawa ko ang mga asal karon Tauros na nag-enhance kanang sa imong emotional urges karon. But you have to take steps with and or against your companion with such belief and a stronger long-term commitment lang jud. Wow! Ang importante Tauros sa love is your ties has risen to the level of sweetness in your tea. Wow! Chad, a cup of tea. Para sa imong karga ba nimo karon Tauros? Ay Tauros, imong financial, imong job prospect karon open up in the front
of you recently. So you might getting anxious lang. Anxious. Kanang ihi nga wala babanlawi ba anxious ay ang di mao ang hit man dito di ay og dili ka sure ka which path to follow, so make sure lang you don't get paralyzed by your uncertainty lang gadyo tardos panasa imo panglawas mo karon. Kung nag-drive ka car law na ka sa car kon exercise caution lang and drive safely lang para wala so keep your eyes on the street lang and drive accordingly lang. Wow, bungga man ka. So, patay ha. So, reduce speed lang of your engine lang. Di ba? And you must not sit out without doing anything karoon. So, lap up lang para wala problema. Tauros. Panasay mong pinansa karoon, Tauros. Kung ganadyo ka mong maximize sa imong investment karoon, you must be alert on your job or at your job, ha? So, if necessary lang, give urgent attention lang, Jod, sa mga issue karon. Sa mga issue karon while you are resolving them to improve sa imong earning potentials. Wow, bungga mga Tauros. So, Gemini. Karong alaw, Gemini. Uncertainty and vacillation in the past. Maunay nakakreate karong mga unnecessary confusion, Gemini. So, manay mag-take you prone to some serious issues. So, na yung mga issue karon ginawa ko mabuang ko bayot. Sa imong gugma, karong adlaw, Gemini is perfect for quitting, fooling around. About affection and relationship. So, imong makita karon that you are no longer wooed by mindless flirtation. No? So, instead nga, ikaw you're withdrawn towards more genuine romantic accomplishments. Wow, bungga, di ba? Kasi katong mga single nga Gemini, na kay high possibility karon of meeting potential partner. Mga nag-dominate, wow. And siyempre, incredible character. Wow, bungga. Para sa imong character ba mo karon, you'll find a lucrative job offer karong adlaw, Gemini. So, kanala ka to move on, alternate city, or even another nation to make the best of this job opportunity. Wow, bungga, good luck. Para sa imong panglawas ni mo karon. Na high time that you understand the value of good diet karon, Gemini, ha? Kay may experiencing various minor medical ailments lang. Which appear to be unrelated lang. So, ingat lang, walay problema. So, water lang, overall eating regimen lang, adjust lang, o drink more water lang. So, para sa imong pinasa karon, Gemini, on the monetary front mo karon lawa, you must be somewhat bantay-bantay ka sa imong financial monetary bantay-bantayan po nimo. You end up paying a lot of some quick ones. Ayan na sig order of parcel, Gemini, para walay kalas imong gala sa imong monetary. Monetary money, balian ng money, di ba? Inom na money, inom. Hoy, Cancer. Diba? Cancer, ikaw you'll be happy ka karong adlaw. Ikaw you're relaxed a little. Manay makakuha nimo nga wow. Diba? Extremely challenging situations. Para sa imong gugma karong Cancer, if you are going out on a date with someone, dili mo ma-feel particular romantic or nostalgic. Wow, bungga. Kaya maka-influence ko is not exactly a sociable one. Dili maayo. So kung naakay long-term partner karon Cancer, you'll make a progress in your partnership. So sa inyong karon focus sa mga serious or even realistic issues lang. Wala. Para sa imong character man karon, ko ang imong career karon Cancer is not fully aligned with your goals. Wow, kuyaw. O di po ka magkasabot karon with heading karon. So the best solution sa imong career is to begin again from the start. Para sa imong panglawas karon, your let a go mode karon. So a weekend mania is clouding you. So it's great to be free, spirited lang. But syempre, balance lang is a secret to be happy. Ingat lang. So, don't stray too far. Diba? You may indulge, but be careful not to stay the mood, para sa rest of the week.
para sa imong financial karon. You need to pay attention to thoughts or sentiments kay maunay maka-control sa imong financial attitude. Di ba? Ikaw naka-improve na ba o wala? So take time lang to relax and talk to yourself lang para sa imong pagsalbi a positive financial news or views. Happy lang jud. Sumana mao na nga tong first set sa itong panaganawa dawa si Alfred Simasong Cancer. Ang unang set nga mapas mo. Di ba? Kaya ano, sila ang unang nito kaya nga naman happy lang jud, correct. Correct ana sa Oy, mabuang ko bayot na daw, wa na jud. Wa na vlogger ng tibuok na mong barangay, Sir Lando. Oy, vlogger na daw ilang tibuok barangay, naunsao na lang ni. Maglibog na si Meta ani. Si Meta. Metal Boss nga Metal Boss. Napo dire basin Sir Lando na small content creator dire. Lapag lang yung mga profile happy lang. Wow. Ingon siya, Soki yang bento kanukutan, happy morning. Di ba? Wow. Alagol ba ito ng ilambay po na I love you, gwan. Diyan diri. Muna in love ni siya. Hoy, Sir Lando. Ako jong kabuton ang bulan og i-dribble sa imong atubangan. Syaro ka ng imong inahan. Di nako mahimong ugangan. Kuyawan, syagit na. Regine. Live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Di ba? Wow. Ayaw ginambog diha. Ayaw ginambog diha kay kanang imong right one. Giayaw nagkuan sa iyang wrong one. Ayoko! Ay sakay naikuan racket. Okay. Tapoy naman ako! Damo na ko stress to! Damay takam sa problema ko! Matagal mo na pala ako niloloko! Tatlong buwan mo na akong niloloko! Siyempre. Di ba? Ay, yung kalimot, ha? Bisag unsa may makuha na tong problema, unsa may makuha na tong masugatan nga problema, unsa may maangko na tong problema. Dili jud ta malimot og tagay, ha? Correct, mao jud na siya. Tagay. O kaya jud kalimot og inom ta og Power Max nga coffee, di ba? Wow. Okay, mag-inom to ta magtagay habang bata pa kay ini ka senior citizen na nato na sige na tag meeting sa kapilya. Easy. Ang atong leader si Mami Arjen Fajardo. Feeling good.
Antay ka, tol. Kutsawan. Og siyempre, ana. Hello, good morning da sa Infinity Salon and Barbershop. Happy morning. Ano yan atong third set? Second set pa di. Sa itong kapularan. Kung ano senior citizen ka niya, di ba na siya? Ano atong second set? A few moments kapalaran later. karong adlaw. Wabong ka kayo. Ako karon ng pink. Di ba na siya? Ay, hello da sa Infinity Salon and Barbershop. Angel Milano, John, Steady Jimar. Uncle Modi. Si Uncle Modi, Uncle Richie, si Demboy. Hello sa Infinity Salon and Barbershop. Hello, Dalis Menyosa sa Hello Sapatos and your boys. Wow, kanindot. Di ba, Leo? Di ba, sosyal ang pink? Wala. Ay, Leo, the best ka, wala best na mo to spend beyond contemporary society ka na. So, karong adlaw, Leo, no, medyo nindot kayo, extremely wabong kay encourage you to detach from the environment para ma-handle nimo ang imong unexpressed emotions na imong ginatubang over the past weeks. Imong gugma karon, you appear to invest a lot of hours karon na, Leo, with your friends. Avoid lang being too aggressive lang sa mga sitwasyon. So this would be de-stabilize sa inyong relationship. But ayun ha. So ang imong partner karon would need some space to allow you to go over lang sa mga specific of just expect from them. Wow! Manay pinakanayo to brighten up sa imong feelings karon. Go on a vacation, diba? Or lessons or melodic songs lang sa imong karon ka ba na magkaroon, Leo, no? So, working in a business industry karon should witness an increase in their earnings sa imong earnings karon. So, wala problema sa imong karera, okay lang. So, go on na with your work. Hinaot ba nga wala mga delays, mga setbacks during weekend lang. Sa imong palawas sa mga karon, ready na karon to pala embark on a journey to place entirely distinct karon sa imong climate zones karon. So, kung ganahan kag watermelon, ni ako'y papaya diri. Correct. Para watermelon daw kay medyo ang para kung nakadiya sa warm climate. So kung nag-visit ang mga freezing location karon, precaution the gentle wind penetrating lang sa imong skin. Wow, bongga, baka mag-ano siya, mag-woolen ko, di ba? Quite enough woolen clothing lang. Kung ka sa mga freezing location. Wow, bongga. Sa imong financial karon, Leo, if you work for a company or self-employed, mo na karon nga medyo mag-increase ang imong income karong adlaw. Wow. So that is the end of the story. Kay mo mag-increase imong kuan, Leo, na di na nato o ka nagtaka kay mawala niyang increase to, ma-decrease niya na. Direct na siya, di ba? Oy, Virgo, kalawa, it is a lovely day ni mo karon. So take a deep breath lang and make sure you're not taking anything for granted sa imong kinabuhi. sa imong gugma karon, Virgo. Hoy, mag-enjoy karon sa imong partner. Enjoy a delicious dinner karon. And sleep soundly with your partner. Wow, bongga. So, di na ito palabian. Baka mawala inyong kuan ron. Joy and delicious dinner. May ngono na may nabang buang dyan yung tawanan. Very much! Right! Hoy, Virgo, sa imong karira, trabaho ni mo karon. Ginoo ko, work-related travel karon is on the horizon. So, nakay-travel karon. Nakay-travel, Virgo, karon. Onya, spend your onsa kay walay mo sign sa chiki. Ikaw sa oripan lang daw. Para sa imong panglawas mo karon, spare time could be consumed by work or rest karon. Avoid lang being overburdened karon o overwhelmed
O baka mo na makadaot sa imong panglawas, ha? So avoid lang mga alcoholic beverages karon. Kaya mo na makahimo ka most of officious transit, o di ba? O di ba? Ayaw jud ay palabig inom. Virgo, ayaw da palabig inom kung wala kay kuyog Virgo. Para sa imong pinansal mo karon, napoy mga unforgettable event karon for you will be today's auspicious financial adlaw, ha? So, real estate decision karon are more likely to go in your favor karon. So, keep tight lang. Keep tight, grip lang sa imong money. And don't let a friend or acquaintance to take advantage nimo, ha? Ayaw jud Virgo. Pero wala problema. Libra. Oy, Libra no, all about elegance and balance. Elegance and balance. And when confronted with same situation karong adlaw, it is a lovely time nimo. Elegance Libra katong elegance ba katong dako kay ilong elephant man ito. Para sa imong gugmakaron Libra no. As I previously said, today is the day of love. Diba? Ang imong companion o ikaw can express an explosion of romantic emotions. Just tonight, baby! Sige, padayon diha. Baby na. Kaya nga nagpadayon na tumatagal ka talaga, Libra. Power! Uminom ka ng Power Max Coffee. Para sa imong karyag naman na magkaroon, na the work life today can feel like a roller coaster ni magkaroon. Kaya na ay mga unpredictable events karong adlaw sa imong trabawan. As I previously said, mo na po ni make the most of it na po ni Ronnie. No. Did you really just say that? Oh my God. So striking a balance is a noblest thing you can do. Wow, bongga. So okay na magkarakaroon. Sa imong panglawas karon Libra, as I previously said, outside lang sa mga avoid lang sa mga outside food karong adlaw Libra, ha? Kay mo na magakuha nimo sa imong digestive problems. What? So that ends our story. Para sa imong pinansa karon, ita personal routine today in terms of pinansa karon Libra, ha? So it's nothing to report karon. Wala yung mga interaction karon sa mga kuha karon nga medyo nag-experience of upliftment karon. So apply your money to save today from eating into your savings. So make a sound financial plan lang. And you see your happiness rise. So diba? So you have to eat rice so that you will be happy. Happiness rise. Scorpio, you are very busy karon kaya you are entertaining our for many of you today, Scorpio, an introspective and reflective issue will arise na mga issue karon. What? So na issue jud. Basta na jud ka. Night truth and illusion gonna collide into this astral Scorpio. In fact, you are looking for one set of events karon of let's record karon. So na mga kasi mong gugma karon nga medyo dili maayo, ha? Magkasinabtan mo sa imong partner. Pantay ka tul. So naman yung panagralis man resulta karon. Pantay ka tul. So nga naman resulta karon what best course of action is imo sa imo nang mga action bala ka. Imo ni. Para sa imong karirag sa bala karon. You will face some big expenses karon, Scorpio. What? But they're going to depend on the choices about spending lang. Wabong ka. So no one will be forcing you to spend it. And now pantanga, you save for a precious rainy day. Unitin ang sedula. Check. As I previously said, make the most of it. Sa imong panlawas na magkaroon today, will find a workout body karon nga what meets all your requirements. You've got a lot of fitness karon. Regimen pass in the intentions karon. Wow, boom.
para sa imong pinansyal. The day for you, Scorpio, to look at your finance ngayon and make no hasty decision. The day nag-encourage mo inward to make a positive economic choices karon. So yung karong adlaw clarity and guidance kung naa kay mga kalisod karon in making decisions or confused to what direction to take sa imong financial. So mauna ang atong second set sa atong kapalagarong adlaw, si Leo Virgo, si Libra o si Scorpio. Make the most of it. As I previously said, Kuya Juan, o diba, ay, mabuang ko ba yung kung managhanta ba na sa Oh, syempre, wow. Oh, kuliret. O, diba? Mao dyan na sa gugma, no? Gipili ko nimo. Gipili sa tika. Gipili ko nimo Idmar. Gipili sa tika Idmar. Mo na mag-antos sa atong batasan duha. Murbuan kalit siya. Napo dire, Sir Lando, mailan jud nimo nga love ka sa usa ka tawo. Oy, mailan jud nimo ha? Mailan jud nimo nga love ka sa usa ka tawo. Sigurado ba kayo? Basta dili mo reklamo sa kabaho sa imong utot. Kanang imong uyab, mani kanang imong uyab, jam ngotot ka, dabri baho kay ko, di jo kalabana. Ala ko ba to nang ilamba siya kita. Regine. Ow! 106.7 Marina News FM. Sisi na. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Sisi na. Ay, wow, pagkalami ito kayo. Mao nagingon nga dili tanang bata ice cream ray tilaan. Oy, tinood kaya. Dili na ta bata. Dili na ta bata nga ice cream ray tilaan. Astang baso tilaan. Oy, nigtagay og red doors. Dili na mo. Patulo na. Kasi mo driving school. Motor lang atong manak dili. Doblados Driving School. Di ba? Wasosyal ka nun. Doblados Driving School. Kinsay patulo diag drive. Kinsay magpatulo diag drive og motor. Ako'y bahala sa tanan. Apil na ang pagpa-admit. Apil na yung pagpa-admit niya. Di ba? Oy, diri na. Trending karon nga pinagkaguluhan. Wala man linyahe, wala pilahan. Di ba? Na diri. Di ba? Lando Bisaya Pares. Matatagpuan sa kilid sa Marinos FM. Di ba? Ay matagpuan sa kilid ng Fort Pilar. Sa halagang 100 pesos lang, may overload Paris ka na. May isang boting beer ka pa. At isang kang Marlboro Light. Sa 100 pesos na, busog ka na. Magmaoy ka pa. Ganyan na itong third set sa itong pagkakaragon na dawa. Diba? Anam ko na kuha niyo, di ba? Moments later. The mailer is, ano ka na po yan? Sige na, wala job na. Sa 100 pesos, busog ka na, magmaoy ka pa. Kujawan. Salamat, love. Ano sa po rin ka niyo? Diba?
Kung gusto ka nga mawala, maproblema, ma-high blood, o di ba? Kung gusto kang mawala o ma-high blood ng mawala imong problema, pakana og inihaw nga limpo 10 kilo ng imong kuan. Para mahilo na siya og ipasundo mo kay San Pedro para matapos ang problema. Kining tambok nga dimik ba sigtan o din ako oh. Hindi naman What? Selos siya ni Edmar. Antay ka tol. Ang sarap mo, tol. Ay sarap mo, di ba? Ay, Secretary, so probably going to be occupied for you, Secretarios. Oh, you are probably going to get guests kanong adlaw ha sa imong gugma karon. You are excessively genuine karon. Like overthinking in your relationship issues karon, Secretarios. So when you stop attempting karon to find two-sided connotations, connotation. Kanang dili ko siyon, konoton din mo. You will find that your relationship is built upon a solid base. Wow, bongga. Para sa imong career ka ba karon, you should remain ready or even rebellious karon. Wow, rebellious. Murag din na sa rebellious ito. Rebellious na siya. Oh. Whenever needed karon to your benefit. Oh, so never to give off an impression of being more educated and learn. Sa mga kalisod, difficult mistake karon to rectify. Ha? Maminaw po ka, kay man ang cause of issue, ha? Pati sa Secretary, sa imong, para sa imong panglawas karon. Oh, gino ko, bantay po ko, ha? Try to free your mind and relax lang dyan, ha? Bantay lang dyan ka, Secretary. Sinot pa ta, you have to work quickly and try not to extend. Oh, try not to extend lang yourself beyond your exhaustion point lang. Oh, try lang na to stay awake till late at night, Secretarios. Wala yung problema. Tulog dyan og sa'yo. Para sa imong financial karon, ang imong expenses karon personally appear to be leveled out. Pagbantay-bantay po ka sa imong money, sa imong financial, kay medyo dili maayo, Sagittarius. Pantay ka, tol. Oh, di ba? Oh, basta kayo, tight budget ha. Avoid lang spending too much para wala yung problema. Kay masuko si Capricorn. Ay, Capricorn, no? Medyo ang imong daladlaw will begin on a positive note. Oh. So ang mga astral karong will support nimo during the first half of the day. Wow, bongga. Sa imong gugma karong Capricorn, today could be somewhat strenuous nimo. But will make your relationship with your partner grow stronger. Wow. As I previously said, so you can continue count on their affection in the future. Wow, bongga, o diba? Para sa imong career, diba? It is the point at which you may sharpen your abilities karong adlaw. What? You might get new guidance from someone lang, o diba? Patay lang ka. So, medyo may kuhan ka, medyo okay man, you are meeting quite well. So, you might propel to launch a new business project lang. Para sa imong panglawas ni mo, Capricorn. Tungod sa you're overlooking some medical issues karon for quite a while karon, Capricorn. Now is the time to visit a health expert karon, ha? Before ang issue becomes severe, mo grabe, ayaw jud, bantay-bantay ka. So be mindful lang o considerate lang towards your eating regimen. Ana lang jud, di ba? Para sa imong financial karon, di ba? You might want to splurge. So, di ba? Ano ka na, boy? So, you won't spend your hard-earned cash carelessly. Kabalod ka, no? Kuripot karon, Capricorn. Inaot panta. Should value every penny acquired lang. Daw mag-video kuripot. Daily, sala ang magkuripot, ha? Anak mo na yung pinakaniot, Capricorn. Mag-spend ka. Di ba? Wisely, wise lang. Wise ka pala. Di ba? Oy, Aquarius. Aquarius people appear to having a day full of transit and shifts karon. It is a great day for that coffee meet-up. Wow, ginoo ko. Wa ko'y labot ani, kay di ko nginom og kape. Matcha lang, di ba? Di ba? Karon ginoo ko sa imong gugma karon, Aquarius, spend time with your partner karon and put your career worries karon. Happy ha?
So there's a good possibility outside to interference karon. Nga medyo dili address nimo. Wow, Ginoo ko. Blah, blah, you have to communicate in a loving and caring manner sa imong partner para stable ang inyong relasyon. Para sa imong character ba nimo karon? Kung professional life karon, akwayo, lisod jud kaayo to handle right now. So ay lang ka, don't be afraid to use the power of acceptance para walay problema. So you have to accept all that is good and bad. And think about it before making an important decision. Di ba na? Kaya para walay problema. Sa imong panglawas mo karon, Aquarius, ang imong physical health is in great shape. Wow, bunggal. Wow. Salamat. The only thing you should be concerned about the stress. Tungkol sa obligasyon and work. Wow. Okay na ngoy, wala ko may stress no yung garap po. Para sa mong pinasal karon, better still, a nice pen and a notepad. A lot of money spent on cards not be really useful to you all. So plan your budget lang, carefully to avoid causing patay strain labi sa imong bank account. Ingat-ingat lang po sa paggasto para wala yung problema. Ayaw sa order o koan, Lazada. Hoy, Pisces, medyo kalma-kalma karon o kalma-kalma karong adlaw, no? Kalma lang jud. Kaya man makatabang nimo to let yourself go and share your trust. O kalma lang. Sa imong gugma karon, ang mga astral karon in here today could pave the way for a very romantic evening with your significant other sa imong partner karon adlaw. Pero but before you both walk off into the sunset hand in hand, so na-enjoy mga gagmayng butang nga you have to clear up. Patay-patay ha? So there's no drastic here, di ba? Nalay mga minor problems bantay. Pero you have to think about it para walay problema. Para sa imong career karon, you will receive needed assistance from a prominent person karon or professional matters karon alawa. So don't miss lang any chances na ma-impress kaniya by working with this person. So okay ang imong karera. Sa imong panglawas karon, aladog mood swings karon alawa, Pisces. You are ecstatic 1 minute and sad the next. The mood is like to be influenced by what you eat and how active you are, rather what you are going to sa imong kinabuhi. Ba? So consider talking a nutritionist about your diet para walay problema. Sa imong pinasagaron, the more you concentrate sa imong pinasagaron, the more fortune you will attract. Mantaya. So don't be discouraged by minor distractions kaya para makana sa imong financial. So manaman na atong kabarang adlaw, atong kapala di sa tambal o di sa pwede gamitong tambal sa unsa man nga klase nga sakit. Because if doctor persists, insult your symptoms, get your card, your cash, and transaction slip. Di ba? Ingon sila da, di ba? Tinod yun sila, ingon sa panurtihon. Tinod yun siya, ingon sa panurtihon ha. Dili daw makapalangit ang kwarta. Tinod sila kay wala joy namatay nga nagdala og kwarta sa langit. Ang pangutana, may langit baga ka. Di ba na siya? Ingon dili jo daw malangit o dili daw ka dili daw makapalangit ang kwarta. So kalimti na tong akong utang ha, kalimti na tong akong utang, palihog. Alam ko naman ito nagilambay mo na love yung pagpag ganun. Regine! Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na.
Power Max. O, diba? Wow! So, kalimot ito na after sa akong programa. Top 2012 by Uncle Ruben Pajardo. Siyempre, alauna, heart to heart to with Papa Jones. Wow, pag ganito kaayo. Nindot sa ko tanahon kung mag-body fit, no? Nasa... Aning mga color, mga navy blue, dark blue, di ba? Nasa... Guwapo kay ko, charot na sa kinabuhi, di ba? Oh, wow. Sa makanit mong skin katong skin max, makanit sa skin, makaputi, wow, ninot ka diya ko na pack. Very much. O, siyempre, ang Power Max, di ba? Ay, kalamin nagkawag lechon, French lechon, tilawi lang na French lechon, fast food. Wala mga soke, kauna, hungit na. Oh, night taste still ito malat spicy og seafoods. Og syempre, di ba, na yung mga lechon packages, lechon belly packages. Og syempre, Prince Lechon Catering, dalang 093640-40314. Atong hearing karon for today, 283 o 410. Wow! Congratulations! Og naman napunta karong oras sa Ginoo kamabuan mga minute po ninyong sa Baskanginan. Siyempre, salamat tumis sa among bago nga college president, Dr. Roy Valesco. Salamat po. Siyempre, ang among OIC, happy birthday sa na-share, Gcash lang, Mr. Roderick De Trejo, di ba? O, siyempre, salamat sa mong station manager. Wala ng butan, kugihan, matinabangon, Dr. Reynald Antida. Hi! Siyempre, ang among broadcast nation. Wala ng guapito, the cute one. Ruben, very cute, Pajardo. So, goodbye na po. Manamanito po kanil. Si Lanong Bisaya sa kong programa ang Katukman. Kundi malabuan ang tigpagkatawas kanginan, ang tigitik sa kawalan sa Lanong Bisaya. Sa akong programa ang Gitik Bisayaw Lanong Bisaya. Pinasikat nagkakusog na estasyon ang 106.7 Marino News FM. Happy! God bless us all. Happy Thursday. Mwah, chip, babu.